Non? Jalan-jalan. Yuk. Inilah pemandangan kampung Legla di atas Rejeng, sahabat. Indah. Jalan-jalan sore di kaki Gunung Guntur di Kampung Legla, Kecamatan Tarogong Kaler. Kerajaan salah tehnya ya. Beginilah suasana sore hari di Kampung Legla. Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan sore ke kebun, sahabat.
Mereka mana guys? Aduh. Inilah pemandangan kampung Legla di atas Rejeng, sahabat. Indah. Cuacanya mendungnya. Mendongki sahabat, mudah-mudahan terhujan.
Ih, satu